Ustaj Filip, ajde kosi travu, jebem ti majku lijenu. Nisam znao da se nalazim na planetu Zemlja, ali na Uranusu koliko sam bio razjeban. Zadnji put sam bio toliko razjeban 1.1.2018 na novu godinu kad me tadašnja cura ostavila ujutro jer sam noć prije mazno bar 5 litrage mišta. Ležem u krevetu razjeban, vadim svoj Huawei P9 Lite mini, palim YouTube i skužim da su mi subovi porasli. Zatim skužim da se osmo čudo svijeta desilo, te da mi jedan od najdražih youtubera pogledao moj kanal. Duki. Otišao sam van i počeo kosi travu. Van je sve bilo bolje, trava je bila zelenija, nebo ljepše, moja kosilica dalje hrđava. Ovim putem želim zahvaliti Domagoju na preko 900 subscribera. Hvala. Službeno sam tvoj Eminem, a ti moj Dr. Dre. U opisu sam stavio njegov kanal tako da se moja 3 pretplatnika mogu pretplatiti na njega. Nema na čemu, Duki. Dobro, dosta, idemo u glavni dio videa. Intro! It's me, Mario! Jel vam se sviđa moj intro? Ni meni. Osnovno i prvo što li je to Napad nostalgije? Napad nostalgije je serijal u kojem ću dijeliti svoje djetinjstvo s vama. Zato počnemo. Poprilično sam siguran da objašnjavanje nije potrebno jer za Super Mario je vjerojatno čula i moja baba. Zapravo ček. Baba, jesi čula za igricu Super Mario? Jesi čula za igricu Super Mario? Za Super Mario? Da. Baba nije čula za Super Mario, što me dovodi na razmišljanje da možda niste ni vi. Ovo gleda Wikipedia na hrvatskom. Super Mario je fiktivni lik kojeg je stvorio japanski dizajner video igrica Shigeru Miyamoto, a bol me kurac koji je stvorio igricu. Ono što se dešava u igrici je da neki seljober otme vašu princezu, što se počne dešavati u skoro svakoj drugoj Super Mario igrici. Sumnjivosti men. Ovaj prvi level što sam vam upravo pokazao je jedan od najpoznatijih levela na svijetu, vjerojatno poznatiji od Severine. Glavni cilj igrice je proći kroz svih 8 svjetova kako bi spasili otetu princezu, a to ćete napraviti jedeći gljive i čudne biljke kako bi pucali vatrene kugle iz usta. Nešto kao droga, samo što nećete pucati vatrene kugle, ali ćete se bar tako osjećati. Kada dođete do kraja igrice suočavate se s ovim seljoberom. Nakon što ga ubijete napokon vraćate svoju princezu, ona vam za uzvrat samo kaže hvala, što nam apsolutno ništa ne znači. Što smo naučili u ovom videu? Ako vam neki seljober sa strane pokuša oteti vašu princezu, suprotstavite mu se koliko god on velik bio. Ali ako vaša princeza češće bude oteta, onda seljober nije kriv nego vam je princeza drolja. Možete me pitati nekakva pitanja u komentarima, Q&A ću napraviti u bližoj budućnosti.